simwai jong department namata penengkam yai kali habade barka kam juga office te nangkong mentang awat jing tip shona police department habade kini kumwai kali te kumbus penkenal ini ba kat kongka motor vehicle act kena spat prabapa section 66 la kadang syai ba omla banwai yai kali lai kali kiba claim register as commercial vehicle kata la kan syai kan section 66 kata kamu tangi kali lani taksi kiba register as commercial vehicle department kilapan why di halor kani na perkenal biru keladan roka report na Central Vigilant Commission how arja kendriu lalap ba kani kar komisi muai kali ba buani bayo IY office kidai tang itu ke badan dia di bat office nagalan ke office ne nagalan diberi badan dia di government te kata report kalalai ku sipoka finance commission abadi bat kini jinle jumgi department te kumalakan kan semat ba jingwai kali peribet kalau illegal kalau kebebean kat pungkat motor vehicle act nice pa pro section 66 te habede begini nakalai dunga kalawat jingkit apa police department berkata ke jingkeli ke penungkong ade kindly provide information along with the list of the owner and register number plate tag of vehicle pertaining to the public vehicle hire by the police department including delegation of duty. Tadi number 1. Number 2, kindly provide information pertaining to the total number of different types of police vehicle and their register number plate including delegation of duty for all the ML02 vehicle in running condition. Number 3, kindly provide information pertaining to the pending amount that is needed to be paid to the owner of different type of vehicle as hired by the police department. They have a day berkenaan information yang mengayo, they na ki baru state, they yang mentang orang yang Shibutri district. Kebasa kalau mentang Hanoston, Badha, Bangbara. They kan kongga report yang mengayo, report yang mengayo, kalau mbah apa Islam. Ane polis kasih district kikali ke basimwai da police department kidon nyopo southly but ki ML02 kidon aspa nyopo tli but kapsa basa ansiu sekipai pa kalau madu san klor ndai provailat prapoja sanspa praposa kata kali penting amau kepada ansiu seki pai kabiwai kali ki police department na office kasi hel kamo korwan kiwai kali tang driu tali kali office sambil juruti kidon live driu tali bat ka penting amau kadon arwela san haja driu spa arwela san haja driu spa kata di ka basa tang driu tali kali clear ya? Ka jingwai gali, aida yang ngabomla ban ai ya number plate yang itu gali, hana kalakang terkom section 8 G jongka information act alasan. Berkali jongka ML02 kidon substantially. Berka pending amount to be paid to the public kalau Pralak kendai buaya lais pak sausan. Apa mairan? Kidon lightly gikali private naik public vehicle. Nanti hardway tali ki ML02 baka kapisa basa kalau nyulak kendai buaya layajar saus pak arpunyo kepada unsur siki nong aywa gali. Basan kedai jawai kajuai
information bala ayo long makimla bana information habide bat kajing wai kali na yuri pa nata ya kali la jong emel jertur ki long bamla bana information bat ka jingsa ya pisa bana kalong drill penyew lat san penyew aja saus pak saupo kendal kari boy habede information nam taban ay ki nomor kali ki basingwar amla banai ya kali lajong amel jertur amla banai susi ke betu ya pio wat ya kapisa kabade pending amau ban siu supaya ba ron dem la banai kemudian kedai pisa ju no kita lai kali ki poin amla banai information po ni boy district ampati ba basingwar like kuatali ki ML02 kabasa ampati ka bansiu supaya ba kalau live or lak hatura live santali ki basimuai prapatali ki ML02 kabasa kalau kabil bansiu supaya ba kalau siklur sanpu prala sau prajar sispa nyuko tengkai apo resubel para not karohil kali basimuai kalau khasan tali kali ML02 garon santu sautali bat ka pisa ka bade misiu supaya kalong hendai po pralak dripun riwaja arspa dripun tangka William Nekar kali basimuai garon sautali kali ML02 garon driputali bat kabil basa kalong bansiu sigiri pa kalong san punyo lak lai perusahaan hajar aspa sanpau. Tiap bagian baru kajingdon jeng kali nak ini disebutuli di distrik ki Banglayo information tu bentar. Kali pajba kidon cispa sanpujutuli basimwa daga police department. Bat kali ML02 baru kidon sanspa kendai pulai kali. Bat ka total pending amau kabasa ka police department banai sikipai ba kalong shipho klur sau pesan lak nyobu praja hendai polai teng ka namata shipho tadi kidis te jin semua ya kali kirupai ba karkong ka section 66 kalong ka baba ke jingkali kalong atau kani ka Meghalaya ka ba under process mentaban frame ya ki rule jong ka Meghalaya vehicle act ngane vehicle rule mentau sunem atau kin adopt gane section 66 tada kim adopt ka gane kamut ba kandon ka skam ba shakhei ba po jela Meghalaya ma bale pa pun kali ki basimwai ki department lani corporation lani company boboni ki kali private bat kane ka bu kalong ke babean, bat kalong ke bam siong nongrim, bat karkom ke report jong si do Central Vigilance Commission ro la siamba kadon ke jing yele buitu kemud ya gitu gibriu ki badon jing ade ki yo bil itu ki bom ade ki yo bil ngala yo complain buan gibriu ki balasu simno ya gali na po department tang na kada ki yo bil dei don ki wei pada ibadon jingye dei ndei ba om tamanga ndei no Central Vigilance Commission ro la pau ba kadon ke jingye dei ke balong kum kata ti kata ka dei information ka ba nga ngawara ha kami jong pi ki press mentang sni bat kane ka information ka ba ngayo ngan sa complain sa state chief vigilance commissioner ubadei chief secretary habidei ba ni ka ati ai ka ba ngayo Nomor bakane kadai kasti ya ke department ha ka bakin habut kat kumikin don junga kimdei ba pinya tang badon jede bando kimia kat kum ketenda sistem mar kumalong mentahi ya gibriu badon jede ibadon kita gading ba government badon jede ba officer kimia tendar ha bakhot ban simuai ya kali kiskot tang badon jede bat kane kadai kasti kaba nakaliang government ro kanam yo ban kharwai sabi ya ki department ba kin ya kar kum kim don ke jonga an kim de ban ya ga ta de ka
report kaba nga ayah betas ni. Kaskuar department ha bede bede gid yo. Namakar komkas motor vehicle act makdeu syai ba ki fast penalty ki dei tang sipatan ka yang beta yid yo. Dari hangne po jela jongi isi madu siaja araja. Tinggal ada dua witness ka RTI ngelap hal ng gubernur mentang ampat yo ka information kaskuar penalty BP yang kita gi bang dang le ni semua publish. Kanite kita information kabang ay baka report kabang ayo talong punta nama kelempan sanction nomor ba ka sanction pumpan sanction umno buat tendar umnon apakah don tendar umno tinti be sanction tendar apakah don tendar kawan le bak sanction pinta ka sanction kata tiga tendar kalau kata teli kali hanta pinjami ka sanction bijing kali ko bala apresiasi ki ba kamdon ni tendar kamdon ni tendar lada kadon ka tendar kadon ka condition of tendar number 1 number 2 number 3 condition la tho ba kali omla banwa ye kali private aspect motor vehicle act ne ba kamdon ka tendar ki perkat yo ano condition Untuk condition tang kepada jadi isuai wai ini tak dari kedua dari kita. Nomor ba bandong kene gede gede boy. PIO Jason Myron MPS. Om bawara ke jimai itu ladang information ye gini kali i private vehicle lane ki government vehicle ML02 vehicle na kawara jimai itu biberi. What yang bisa jom pa ban ai nga sempan individual rapan yang jual te kamu kawara jimai yang mati bekiyo bisa no. Galese ke kawara jimai oh da yo billboard pre keluar lase don permission ye mo di amen miet nem tai. Ha? Ada ke bindong yang apa kawara jimai. Apa ngapan ya ke total pending bill. Kumno bintang yang apa orang jima. Kene ka ada information kadon ye handet ini. La kamdon ye handet balik iwi department kila bana information baru likely ke ngapan information. Baru likely kila bana. Balik di kila bana. Gi fair DSP. Nak away stick. Kamdon ye fair ye. Ha? Long ka ribuai gede ke Bangladesh, kalau iskasi gede ke India se. Ribuai gede ke India, iskasi gede ke India. Beli di kelanong Bangladesh merwe. Hah? Curah mereka andang lah ini. Kita di kebumlak pediang. Pertama sumber meno. Dari mentah kalau bangawat kaki ini nomor bakurmen kalau under proses bancina ya kene kemikalia motor vehicle rule. Taji ang not yung mga de buriu babet ya ke bakdor ngai le ban penbet. Te barok di department babon ki bakdor nga bon ngala ban penbet kita. Badak banungkong hingam de buriu bakput ya kino department de buriu ba ai boong na ai won iswa. Da kimle te mun ai da ba. Ti kum kitu kisurok chati mga aken press conference ba de. Ini po umnangka. Nga suwan pet nga iba umnangka ki tiap tumai sudah mentai lagi. Kestisnong stis po tasar ang igar kontresa siya itiar ang asbang buon ti hakonong kata de jinglong junga ti ladaha banong ay warning kimle kap komberon ting happen be da gimbe ngalaban kedi asendon tadi jinglong junga beri babet yele de ngade benlong beri balak ben be kuwi ngamla tengah kedi asendon tadi jinglong keadap kali ben ai kok service ji semua kalau abang doni itu kumbadon ke report yung na po chief business commission akan saya bakadon ke jinge de temen peluksan platika di soka kadon ro ka jinge nong kendiat yang department melaban len ada ki elektrik hok ya kam ka jinge tre kalau da penyak da ki kali di department ting da penyak di dulu jong i pelut tang di sisna kali
Isnasli kisna kerosit ki humir kerosit ki ne kitai tai sim ki kerosit kemudian GST kemudian kita ki submit di departemen priang te extension ro kalut ha te kadon kataro kathong no baar bagi simwa ina gali pagba klom pandulun duna jinglo reka kala kumpong bade kata da kaba babuan ni kali ke jingwai kali private semia ke kendon jingka kaba ladon no motor betul